Siyakhuleka nina bendlula mithi yamakhosi, siyakhuleka nina besilo, igama lami uSabelo Mnikathi. Lapha-ke sizonithulela-ke uhambo lendlula mithi yamakhosi, inkosi uMisuzulu kaZwelithini. Lapha-ke kade efika ezweni laseZimbabwe, ahamba naye-ke uNdlunkulu obesematheni kulezi nsuku ngevidiyo ayiqopha inkosi uMisuzulu ethetha ebhoke ekhahlela ngezenzo athi uyazenza uNdlunkulu. Siyakhumbula ukuthi-ke baningi abantu bayigxekile-ke indlela isilo samabandla esiziphathe ngayo, kodwa bakhona abashoyo ukuthi kodwa-ke naye akekho umsulwa uNdlunkulu njengoba bengafanele aqophe ividiyo eqopha umyeni wakhe ethetha esebaleni ekhaya kwakhe njenganobaba wekhaya. Ngaphandle nje kokuba isilo samabandla indoda nendoda iyaziveza izikhalazo noma izinto esuke ingazifuni ukuthi zenzeke emzini kayise, bathi-ke nesilo samabandla sinelungelo lokuthi sithole ukusitheka ngendlela okuyiyona ukuthi kuqondakala ukuthi nawe unempilo yakhe yasesithe. Bathi-ke isenzo sikamama wesizwe uMamyeni, umama uMdolo uNdlunkulu uMdolomba besingesihle kakhulu, futhi siveza ngokusobala ukuthi indlela yokufundiswa kwasekhaya ayihambi kahle.